gusa kure sana kandi ndazi ko ivyo bigiye guhera, ivyo bigiye kurangira ko bamaze gushika ngaha. Ndazi yuko ubuzima bugiye guhinduka kandi bizogenda neza, ariko Mirka hano burya nawe mwajya mukunda ntashaka kumugunda dugaje urumva habaye itandukaniro. rero impamvu natangaye nabukiye kajya kanunu agashuko kari hejuru ngakubaka agasi Irya ni ishurwe dushyira hejuru. rero nuko mu gitabo mu bati Aka ni akabati tubikamo ivyombo. Nene ubona harimo ivyombo, amasahani, kimwe. Hano ntaco vyomara tugumye tuganira jenyine. Reka ndaguhamagarire manje wawe unamubonye umuzo kuko nakubwiye ko umuzo ngumana kenshi nawe je simba ngaha nguma kenshi ku kazi. Rero reka ndamuhamagara kugira ngo we abe ari we mutavugana vyinshi kuko niwe azona gukoresha kenshi niwe muzagende basinda kwisabira akantu cyane ndazi ko kandi nama ndabyumva ko bajya bujumbura abagoye ni ukuri uzumubwiye ntazafate nabi abizi ubuzima bwawe muje bo hano reka nukuri tenyenya wowe noneho uje ku kazi uje kuba ngaha abantu bungana utuma wakubita imiryango. Wowe ntugire ikibazo, ubwo ndabizi kenshi abamabuja b'ini Bujumbura niko bameze, benshi barafise umutima w'ubukoko wo kubyagagura abakozi, ariko ndabizi neza umugore wanje cyangwa madamu wanje ndabizi neza ndamwizeye ni umuntu mwiza, nanjye ndamubona nuko ndabizi nawe uzogenda ubibonesha amaso rero noneho ni ibintu nawe uzogenda ubibonesha amaso reka ndakubwira Est-ce que ikiti nakwandikiye ntwari bo kubera iki je narinjiye nsanga ahubwo ninde bazagenja ngira ubwira bijyanye n'ibintu bamwe mu nzira ye naravuga urugero ugasamirana n'abantu bose barimutse hamadara kubera iki madame nuko amuvuze umugabo atembaje mu nda n'ahandi ngaha impuzu no kuba no gutuba yatose igenda kuba bisore kwajya numvise agahinda kadasanzwe naki iyo nagiye narabaye ntacyo gusa naribuka ukuntu nkunda nkiruka n'utujambo ko batubwira icyo nyuma ko ngiye kuba makuye bivugiye nyine mvuga ntuvuga ntimbere niba byo gace byumva ngo byumva cyane ntabwo kubera iki ntabwo
gusa neza ufata neza shaka nizere ndakujya umutima sindakujya umutima nta nari kandi nta n'ibizigera nta n'ibizigera sinifuza ko nakujya umutima gusa nawe ntuza kujya uhinduka abadamu benshi barahinduka umugabo ntuza kujya uhinduka oya cyo ushobora ko naguhinduriye umukozi umwana mwiza gusa ndagusaba ikintu ndazi ko amabuje rega ndabizi amabuje muri akazi amabuje muri akazi ubona kajya kagakono gute karakobagana barakora kari n'akana gusa ujya ni sawa yaravutse yarateze arimo ararondera ujya ni umwana w'umuhira sibyo umwana w'umuhira uzokwigera mu mutima sibyo basi ujya sibyo ujya mu buzima busanzwe sibyo twahoze tubana hariya ku gatumba twariganye rero ujya no kwigana be ke twariganye twadusangira ibicumbu byokeje n'amateke rero twahoze dusangira sibyo gusa nanjye nyine bizaguhinduka nanjye bizakurangira ibintu bimeze neza nasaba akazi sibyo rero ndifuza ko uwo mufata neza sibyo ibyo turagomba kumufasha kugira ngo nawe ajye yiteze imbere sibyo rero zisharagurika ushobora umutima ntabwo ibyo nzi gusa ndazi yuko uri umwana mwiza ibi nta ngorane ku isi umudamu mwiza nta kubera mu byo nirira ntushavuze amaraso umutima wenda wubura sibyo rero nawe nuko ndifuza ko yoba ngaha nawe yishimye akabaho mu buzima bwiza tukamuhindurira ubuzima abona ingene yaje ameze yarashyitse ngaha mu nzu usanga afite yari yambaye kukuntu gusa ndazi ibintu bizogenda neza sibyo ndakuraba kabona nisho ndakubona inkuru ntabisho ndakubona wishuwe iyo unishuwe n'imfuzo zanyisaba yose ntayuzuza amashuri isaba ushaka ko yuzura muri ntimwe ko yuzura nk'aba ndakubwira ndibaza isezerano twasezeranye urariyizi icyo nagutumiye mu ngaha sinabo baguma bamvurwa kuri telefone baguma bamvuruga ni nkawe je mu buzima bwanje isezerano nagusezeraniye kandi twasezeranye nakuzanye mbyarire urugo rwanjye ruraba twasezeranye kuza ngaha kwicara ngo wicare ngaha ngo urye ngo mbere amashurwe ngaha nturishurwe no iyo ushaka kuzana amashurwe ngaha iyi salo nteko yuzuza amashurwe hama nkavuga ati ntuza amashurwe sinuza umugore nawe ukaza ngaho unyandikirana yose kubyarira n'amahasa iki impuzu urahindura abakozi ndaguhindurira ukabwira ngo ujya mukozi aramvuga byose nkaguhindurira mugabo kugira ngo nanjye nishime ngo mbone ndi kumwe n'umwana nanjye nabyaye nkabona binaniye ntabyo uri kuranga kubera ko ibyo ukeneye ndabiguha muga nanjye ibyo nkeneye ndabiguha rero sinakuze ngaho kugira ngo umena kuraba mu maso ibyo kuraba mu maso si byo nkeneye ntabwo nkeneye je nkeneye kubona umwana bahagukiza ngaha zo kubyarira bari kuza ngaha urya abakozi umukozi ndaguhindurira buri gihe igisuko impuzu umuhindura mugace kubyarira ntibirimo niba kuze ngaha kugira ngo mbere cy'uko rero sibyo neza ishaka je mu buzima bwanjye ni umwana ngiye kubona abana ngaho sinakuze rero kugira ngo njye ngo nicane dusangire abo dusangire rero sinari kubabura siri kubura ngo dusangire abari kuza kuba ngaha sinari kubabura mugo nakuzeye ngaha kugira ngo umubana tubyare none niyi
ibyo nkeneye kandi urabizi ko niyo sezerano nagusabye twasezerana ndababwira ati nta kintu nguzaniye ngaha n'ibintu byawe uburayi butabyarawe nta majambo menshi nkeneye iwawe nta majambo menshi nkeneye iwawe kuko mbere tugumye tunagumanye ngaha genda rero wasanga hari na byinshi byose bisumba byo kubaho genda rero ntubikora umva nakubwira ikintu kimwe jewe ndiko ndarambirwa no kubaho meze reka si urupadiri jewe urugusuka igipadiri suka ikibase no nanjye ndiko ndarambirwa genda uzobibona ndabikubwiye sawa genda genda none kuko isezerano twasezeranye ntanakubashiza rero ariko uzobibona sinakuze ndakugume wicaye n'abana gusa sinakuze ndakubwira ngo ndakurasiye kurya gusa no ariko ndakubwira ikintu kimwe jewe ndarambiwe ndarambirwa no kuba muri ubu buzima jewe nkeneye kubona urugo rwuzuye abana niryo sezerano twasezeranye kandi nagusabye rero ibisigaye siniko ndabona yuko jewe na wowe dushobora kugumana ngaha ivyo nagusabye ujya kurabishize no urukuza wicaye ngaho gusa wisiga buri kimwe cyose mugabo jewe ukanwa byose mugabo nanjye tuco niko ndakangura kubera ko atana kutanya mugabo mbega jewe sinakwamura kuko imwaki nukuri numva nta na kimwe kinyigiza mu mutima urabizi hanyuma nkishika nkasanga inzira ugaye nemende ikigufure gufura nayimenye sanga inzu bashe ngira ngo nta n'undi wa nimwe ukiriyo nimbonje uzimanukanye je narumye welcome Yesaya karani murongo hambere usigara bihe usigara yesa imeze gute wenda kubaza ikibazo ntubizi ko kuri kwahoze dukigiye narabyibagiye ntuzamuka wowe ntawe wibo je nawe wanje uracyafite rero bijya nabona ujye urabona nawusize mu nzu niyuriye none havuga gute nyibuze aha tugurashuka bigisenga ndi nk'umwana yo kukuraho kubwo gusenga kuko naguma mu cyumba iwawe muga gusa ndasenze gatoya gusa umurongo ndacyawibuka biza rero rero cyatumye ntangiza iwanyu baramfasha nabi ndusigiye irakuruka ndabaho nabi amasezerano je natwasezeranye n'agakete uvuze gute nda yarakurutse iwanyu baramfata nabi ndabura ico mfata n'ico ngiye kora zikatari wacu mbatse ko yoba yansigiye urufunguro ngaha ni sawa ko nambona umengo uragiye none wari mfise ko gahunda jewe shaka ndakoze ko bakoma urufunguro none je urufunguro rubaza jewe none muntu nk'umubanyi ugasiga urufunguro zasubisa jewe nani sinjeje ivy'ifunguro zonjejwe ivy'inzu yiwanje sinjeje ivyo vy'ifunguro aha tumva ari hatari rero ni hatari nyene none tuza kunzanamo ivy'ifunguro je nifitiye izindi gahunda none ucunzanamo ivy'ifunguro bari kubinsiga bipfa nyeko atagahunda sawa basi mbabarira ndumva umengo nawe bibazo birakurenga burekana uburofa nk'ubwo nani mbwira ko atarata ndanarusha Aricara ngaho ndamurindira mwana numva ndusha ivyo yagenze gute kugira twore urufunguruzo kwega
ntavukiye ntazi hama iby'umugabo nawe bakera we turi kumwe nakubwira ko ndi umuhungu ndondera mugabo nkunda wewe sibyo ariko je itangira nari narihaye nuko ntari kwiganda mu byarira mu masoro imisi twamaranye iki nicyo kintu ndakwemerera ko nawe wafashe iyo ngingo kute mu byarira nicyo kintu cya mbere cyatumye nguma ndakwizera bwa mbere ndizera ko umunsi n'umunsi sinzongera kuko ntitwatandukanye kubera twanabuzima urabona igihe serutse hariya ewa naciye numva umutima uteye umutima uratera cyane urumva yagize ubwoba ndavuga ati ngiye kubaho gute abagabo babiri niyo munsi tuzopfa inda ibyo nawe ashaka ko ndamubyarira basi reka ndakwereke ubona ko wambwiye ko ufite amafaranga menshi wakuye kuri uwo mugabo shamagajwe ndayafite mbe nta nzu urubaka arende kandi abakisha ijya inyuma iheze kandi azi inzu y'inda kubera guhera karasire yaranyanditseho ibintu byose bimwe bimwe yagiye arabishyiraho kuko nawe nashaka ko ndamubyarira nta na mariage twagize nta twari kugira ngo uratse ko twari twarayihinze ndagutuma ikintu kimwe rero zijya nka produce zajya amaparasere yafise umuhungu w'umugenzi bitwa Toma aba hariya kumutakura izo ngizo ni amaproduce ndajyana ndazibiki wiwe kugira ngo bajye amaparasere yose tuyamunyage sinoziguha sheke sinoziguha gusa je sindi umwana sibyo ikuru wawe nuko ndagukunda jewe nzara mbere tubigenza dufata kugira ngo umwana wacu kugerageza kubungabungira akazi rero nako ntaruha ngira ntekane ngorane ntekane tuziriha tumanitse dusuma ubonye umugabo wawe no gushwana buryo ibyo musi nuko nakona je byaramubaye cyane urabona ko nigeze nseruka kubera cyata wimbabaza sawa gusa ntacyo jibyo ndimo ndabizi ubu mwanya wose uza gusanga turi kumwe ntugira ubwoba kubera uko ubona umuntu w'umugabo aya jewe ibyo ndimo ndabizi umuhira ndafise aho kuja kuba ndafise sawa none she ubumenyi bw'ibindi iki ahubwo rero wagiye kuronderera byagenze ko byarangiye n'ubundi gutengana iyo twagiye mu kwishima kugira inkuru yawe nta n'ibyo no kwibuka oya twagize ubuzima bubi cyane rwose shega kuri nibuze yiyumvire guhura gute uyu mugabo wanje kugira muhure aguha akazi shega umugabo bariganye kuva mu wa mbere gushika sizeme rero acabanda kubera umwe ko afise famili w'iwabo acabandangiza amashuri kimukaba mukati simu yo kurugero rwo ko nari mfise nimero yiwe none ace ndamubondaje turatorana aribashe ndagukumbuye vure kumwicisha umunoho niyo mpamvu ko tuvaga ashaka ko tuvaga nega senda kubazinda gakiga no usanga njana ubundi ndekanaje batingi batwo tuma twisubira hariya ruguru iwacu basi baza makubana kutabiyeyo kwateruze basi urabona jeno tuma basi ntibuka tuma dukora business dukora ibintu gutu bizana no kugira ngo oya ntaco tekana genda hari nkumbe none umugabo n'ubusi hari oya aya masaha nimwe barashobora gutaha mu mwanya ugasanga nagufashe kandi si byiza kubyerekana tukiri kumwe shani ndanyuramo kirikira ko yagusatse kari iyo nta ngorane yabizi gusa ntacyo ndamubwira urabona ko ntanagora kuharangira ntasatse reka sheri kandi ushaka no kumubwira kuko dushaka kwigira we nazisanga nakubwira ikintu kimwe urabona iyi nda yaba ari iy'ujya mugabo nta n'ubuzima bwiza woyigirana kugira umutima kwiga uyajya urazi ikintu cyari ibintu by'umutima arikeka ko jewe nawe umengo nyine mubona gusa n'ibyango nakwizeye rero ko yakujya kunasanze turi kumwe niyo mpamvu ubundi nawe urabona ashwanye ashingira nkuba dusanzwe urabona ko umengo niyo mpamvu ubundi nk'ubu ndamubwiye ngo ndafise inda yapfa no kubizanira n'amazi uzashe ubuzima bw'ubujumba ni bwiza nawe urabibona kandi n'umuntu muri byumba kumwe
zangu kuzikuza bumba kura amasahani navyo ngenda kuraba mugani Imana yashatse kugira dore kubera ko burya umuntu wese afise uwiwe nubwo ubuzima bucangana arongera bakabona nubwo ndi ngaha ndarya ndaryama mu neza ariko sinaniryohewe kuko n'umwana wari wansigaye mu nda ntiyagiwe ariko nizere yuko uyu wowe ntakibazo zogira ibibazo kubera harya cyane inzara yari irimo ubuzima bubi bwarabaye Sadoshi ndagukumbuye oya chombo kuwundi ndagukumbuye kuwundi nawe sinashima kubivuga hari igihe wahava seruka agashagirana gashavyo ndahari ndi wawe adahari mba ngaha inzu ari yawe twandatu babiri atakure cyo mu gatumba yagiye kandi batangira kumukimuka n'umugabo wambaza ikintu ubwato yakanye n'agashatsi ndio mwaka bizuga ngazi yipo oya urumva burya mu kuzimu nacyo nataye umutwe cyane no kwimosha aho ibintu byinshi nataye ruguru nacyo nambaye amanyigira neza wasize kuva bana nataye mu gutora kabiri je none umunsi sasa dufungura